Lakini wakati umeacha dhambi, unaingia kwa viwango ambaye Biblia inasema nafsi yako inaomba itukuze Mungu, kwa sababu nafsi yako iko très profond ndani ya presence de Dieu. Ni difference kati ya mwili na nafsi yako iko nini? Mwili, Biblia inasema kwa Galatia ya kwamba inaweza kukukokota ndani ya dhambi, inaweza kukukokota ndani ya mabaya, lakini nafsi yako iko na kupeleka ndani ya uzima wa milele, kwa sababu roho na mwili wako wanashindana. Roho anasaidia nafsi yako aende kwenye uzima, lakini mwili iko na kukokota katika dhambi, kwa sababu dhambi inaweza kutumika na mwili lakini haitumike na nafsi. Dhambi inaweza kuandomaje mwili yako, lakini haitaandomaje esprit yako wala ame yako. Kwa nini tunajiachilia? Kwa nini tunaacha mwili tutawale kuliko tuache nafsi tutawale? Ndani ya dimasome tuko naongea, tunataka renforcer nafsi ya mtu mmoja. Elewa kusema hauko mwili, lakini uko nafsi ambaye alikuwa kuimaje ya Mungu mwenyewe. Uko nafsi ambaye alikuwa kudimension surnaturelle. Tuko tumeumbwa kudimension ya umungu, kukalite ya umungu. Lakini Biblia iko nasema avant la création kulikuwa mambo ambayo ilifanyika pale mbinguni kabla Mungu kuumba mwanadamu na kuumba kila vitu vilivyo hapa duniani. Biblia inasema akafanya kila malaika kwa namna yake na kwa sura yake. Wengine walikuwa wameumbiwa na moto, wengine walikuwa wameumbiwa na maji, wengine walikuwa wameumbiwa na upepeo. Kila mtu alikuwa na dimension Mungu alimuumba naye kwa upekee, kila mtu kwa namna yake upekee. Lakini wewe bien-aimé, wakati Mungu alitamani kukutengeneza wewe, Mungu akakupatia vitu visivyokuwa ya kawaida. Mungu akaweka ndani yako moto, akaweka ndani yako kura, electricité, akaweka ndani yako ame, akaweka na esprit, akaweka na corps. Kisha yeye peke Mungu mzima akaikaa ndani ya mtu na akasema na mbingu, mshuke muiname mbele ya mtu, muabudu miungu ambaye nimeitengeneza sasa. Yeye nimedale Seigneur, niko na réveiller esprit ya mtu mmoja, kwa sababu bado ulikuwa haujaelewa kwa nini shetani anapambana na wewe, hauelewa juu ya nini shetani anapigana na wewe. Yeye nimekwambia, wakati Mungu alikutengeneza na material yako précieux, alikutengeneza na vitu vya kutengeneza ba malaika nayo, alikutengeneza na vitu viko dynamique, iko puissant, haiko bure. Jo Mungu anasema tuko ba petit Dieu ndani ya dunia, haiko bure. Tunalindwa na ba malaika ya Mungu. Kwa nini tunalindwa? Tunalindwa kwa sababu ndani ya dimension spirituelle ame yetu iko très puissant, na ame yetu iko ndani ya presence ya Mungu. Wakati uko naomba na kutafuta Mungu katika roho na kweli, iko wakati ambaye ame yako iko constamment ndani ya vie de prière, ndani ya presence de Dieu. C'est pourquoi Biblia iko na déclarer tukuwe wenye kujitakasa, tukuwe wenye kusoma neno, na tukuwe wenye kutembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Haiko tu kwa ajili ya kuokoka wala kwa ajili ya kuingia mbinguni, hapana, lakini kwa sababu nafsi yetu iko ndani ya presence ya Mungu, na ile nafsi yetu inabidi itembee na Mungu, kwa sababu objectif ya shetani ambaye tunamuita leo Lucifer kushuka dunia ilikuwa kwa sababu Mungu akamtengeneza mtu kwa mfano wake mwenyewe, na akatoa material yenye iko très puissant, material yenye iko très dynamique, akaingiza ndani ya mtu na ikafanya Lucifer akatomboka. Akasema, je, ulituumba mbele ukatupa kiongozi, lakini ukaomba mtu wa mwisho, na unatuambia kusema tuiname mbele ya mtu, inamaanisha mtu atatutawala. Ikaleta chuki, na Lucifer kaanja hatua zake, akaingisha ni chuki, akaingiza fitina, akaingiza majivuno, akaanja kutafuta giza ya kupambana na mtu. Wakafanya shauri na malaika wengine ambao walikuwa pour Lucifer, kwa sababu ile wakati alikuwa mtu hodari, mwenye nguvu, mwenye kuangaza, na alikuwa mkubwa ya waimbaji wakubwa sana pale mbinguni. Haleluya. Sasa wakakusanya mawazo kifikira, na wakaanja hatua ya kuenda tafuta nini ambaye Mungu aliweka ndani ya binadamu.
shetani kupambana na maisha yako haiko tu dhambi, hapana. Anatafuta kitu yenye Mungu aliweka ndani yako ya damani, na anatafuta uwezo na mamlaka yenye Mungu alikupatia. Ndugu yangu, una nguvu, una uwezo, una mamlaka ya Mungu ndani yako, lakini unashindwa ndio kuitumizia. Haleluya. Shetani pia ana nguvu, ana uwezo, ana mamlaka, lakini wewe pia una nguvu, una uwezo, una mamlaka. Kwa nini tumeachilia shetani kutawala maisha yetu? Kwa nini tumeachilia shetani kutawala nafsi zetu? Kwa nini tumeachilia shetani kutawala uzima yetu? Kwa nini tumeachilia shetani kutawala kiroho yetu? Iko wakati sasa ya kumanifeste pouvoir ya Mungu yeko ndani yako. Iko wakati ya kumanifeste puissance ya Mungu yeko ndani yako. Kwa sababu shetani akikupiganisha, anakupiganisha kwa uwezo na kwa hodari wake wote. Lakini unapopambana na shetani, unapambana na shetani kwa maombi tu, lakini bado hujalamusha uwezo na mamlaka yako wa kiroho. Haleluya. Ni wakati wa kuamsha sasa. Tuko ndani ya monde découverte. Tunataka découvrir tuko wanani. Tunataka kudécouvrir kwa nini shetani anatuvitanisha. Tunataka kudécouvrir kwa nini shetani apende kutuachilia. Kwa nini hatuna amani, hatuna salama usiku kama mchana. Shetani anapambana na biashara, anapambana na unyumba, anapambana na kila kitu enye tuko naifanya, kwa sababu objectif yake principal iko, Mungu alimwambia kusema siku ya mwisho yeye atakuwa kwenye mauti ya milele, kwenye ziwa la moto yenye haina mwanzo na haina mwisho. Mena objectif yake anatafuta wewe mtu mwenye alikuumba, Mungu alikuumba wa maana sana, upotee pamoja naye na uharibike pamoja naye, ili apate nguvu ya kuambia Mungu, sasa uliambia mtu kusema atutawale, ukampatia kitu cha damani, kitu chenye maana. Kwa nini sasa ameshindwa? Sasa ni wakati wako, usishindwe. Shimama ungai, shimama na nguvu mpya. Maana Biblia inasema utakapoanguka inuka haraka na ukamate hatua na uende kwenye mwelekeo wako. Hakuna mahali kwenye Biblia, maandiko matakatifu iko natuambia mtu akiingia kwenye dhambi akufe mara moja na historia yake ishe. Lakini bado Mungu anatubembeleza kwa sababu ana haja ya nafsi yetu. Mbingu haikuumbiwa tu kwa watu wachache, hapana, lakini mbingu ni kwa kila mtu. Hakuna mtu mwenye anaweza kusema mie ndio ninaweza kuingia mbinguni na mwingine hawezi kuingia mbinguni. Hakuna. Mbingu imeumbiwa kwa ajili ya kila mtu atakaishi maisha ya utakaso na kuvua mavazi yake na kutembea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Na ambaye tafanya utembee sawasawa na mapenzi ya Mungu ni wakati ambaye unatafuta kutimiza mapasho ya nafsi yako. Kama leo unatengeneza mwili, unaweka kila vitu kwenye mwili yako, unakoka vizuri, unavaa vizuri, unatembea, unadunda katika barabara, unatafuta kula, unatafuta kunya, unatafuta jipamba. Sasa pamba nafsi yako. Tunapamba mwili lakini tunasahau kupamba nafsi. Wakikwambia pamba nafsi, unaogopa kupamba nafsi. Wakikwambia shughulikia nafsi yako, unakataa